Znači sada se nalazimo 2 meseca pred halving, pa hajdemo sada da pogledamo kako je to bilo u prošlom ciklusu. Kao što možete vidjeti, u prošlom ciklusu neposredno posle halvinga, odnosno neposredno pre halvinga, izašlo je dosta projekata koji su u tom ciklusu napravili ogromne profite. Kao što možete vidjeti, halving u prošlom ciklusu bio je u maju 2020. godine, a mjesec dana pre halvinga, odnosno u aprilu, izašli su i Axie Infinity i Solana, a znate i sami kakve skokove su napravili ti projekti. Pre njih su izašli Terra Luna i Matic, a posle halvinga su izašli projekti kao što su Sandbox, Shiba Inu, Avax, Gala, a znate i sami kakve skokove su napravili ti projekti. Tako da eto, neki ljudi imaju mišljenje da će i sada neki novi projekti napraviti ogromne profite. Samo što sam ja primijetio jednu veoma bitnu razliku, pa hajdemo da pogledamo. Avax kada je izašao imao je market cap $130 miliona. Sandbox kada je izašao, kao što vidite, imao je market cap $30 miliona. Axie Infinity kada je izašao, kao što vidite, imao je market cap $10 miliona. Terra Luna kada je izašla, ovdje na početku ne pokazuje koliki je bio market cap, ali eto, neposredno posle izlaska market cap je bio oko $144 miliona. Solana kada je izašla, kao što vidite, market cap je imala ispod $8 miliona. A pogledajte na primjer Jupiter, čim je izašao odmah market cap preko $900 miliona. Pogledajte Mantu, čim je izašla odmah market cap preko $500 milijarde. Pogledajte Tiju, čim je izašla odmah market cap preko $300 miliona. Tako da eto, vidim da po internetu neki ljudi baš puno hajpaju druge ljude, govorim u fazonu, ma niste vi ništa zakasili. Vi sada možete uhvatiti projekte koji će napraviti 500x, evo pogledajte prošli ciklus. Neki projekti koji su napravili ogromne skokove, evo pogledajte, ovi veliki projekti, ovi projekti koji su napravili po 500x, oni su svi izašli oko halvinga, malo pre halvinga, malo posle halvinga. I sada vi investirajte u nove coine, pa im onda nabraju neke nove coine, a niko ne spominje tu ključnu razliku, pogotovo kada nabraja ove nove coine. Ovi novi coini koji su se pojavili u ovom ciklusu od starta, znači čiji su se pojavili, imaju drastično veći market cap. Samim tim njihov potencijal za neke velike profite je dosta smanjen. Sad naravno možda će biti nekih coin sa malim market capom koji će napraviti u ovom ciklusu veliki skok. Ali svaki dan izlazi veliki broj novih projekata, pa kako vi da nađete baš taj coin koji će napraviti tako veliki skok? Ljudi sada kada gledaju ovo pa vide Matic, pa vide Terra Lunu, pa vide Axie Infinity, pa vide Solanu, pa vide Sandbox, pa vide Shiba Inu, pa vide Avax, pa vide Galu. Ali to je zapravo samo 8 coina na 1000 coina. Koje verovatnoće je bilo da ljudi nađu baš ovih 8 coina među 1000 plus coina? Oni coini za koje se smatra da su kvalitetni, oni već od starta imaju veliki market cap. Sad koji će od ovih malih coina koji svakodnevno izlaze eksplodirati, to je veliki znak pitanja. I to je samo jedan problem, znači market cap. A gde je drugi problem? Circulating supply? Niko od tih ljudi koji hajpuju druge ljude ne govori o tome koliko su ti coini koji su izašli u prošlom ciklusu oko halvinga imali coina u cirkulaciji u trenutku kada su izašli. Jer koliko vidimo, ovi novi coini koji izlaze u ovom ciklusu imaju izuzetno mali circulating supply. Pogledajte vi na primjer Tiju, njen circulating supply je oko 16%. Znači M je imala veliki market cap kad izašla i M još ima veliki prostor za inflaciju. Pogledajte Mantu, 25% circulating supply. Pogledajte Jupiter o kome se nedavno dosta pričalo. Circulating supply 13,5%. Znači čim si izašao, tvoj market cap je preko $900 miliona i plus imaš veliki prostor za inflaciju. I onda dođe neko i govori u fazonu kao nemojte vi ništa da brinete, možete vi sada da uhvatite coine koji će napraviti 500x. Pogledajte vi u prošlom ciklusu ovi coini koliko su skočili. A niko da odradi dublju analizu da vidi koliki su market cap imali ti drugi projekti kada su izašli, koliki su imali circulating supply itd. itd. Kaže ljudi, tražite vi neke nove projekte, u ovom ciklusu novi projekti napravit će ogromne profite i slično. A svaki novi projekt koji iole pokaže nekakav kvalitet, on od starta izađe napucan. Evo ga Arbitrum, pogledajte, Arbitrum čim je izašao market cap $1,5 milijarde. Plus prostor za inflaciju ogroman, odnosno circulating supply oko 30%. I onda ljudi, na primjer, vama porede Arbitrum sada sa Maticom iz prošlog ciklusa. U fazonu u prošlom ciklusu pojavio se novi Matic, on je napravio ogromne profite, sada će evo na primjer Arbitrum i on će napraviti ogromne profite. Znači ovi novi projekti koji su kvalitetni, koji su od starta napucani, koji su od starta izvikani, koji su od starta u hajpu, teško da će oni napraviti tako ogromne profite. Znači vi morate da tražite neke anonimne projekte, neke male projekte koji imaju neke male market capove. Sad hajdete vi među 1000 plus projekata, nađite te prave projekte koji će napraviti tako velike profite. I to bi bilo sve u ovom videu.